Kajantia Students Movement Eastern Region hakasngi pale kalom bagi sembahlang kimdan bor satia katkum ka ain bantalasi ne khanrai kitro kit be ain timami na isjetia habe kran bat kilap tai bor presiden ka JSM Eastern Region ba shnala rembai ulong nilai isai ba utau duyong bami na po kandi ka isjan jahil ke jongi ngintip da don da kita ton ba lapha da government ne nende dang kiba ya illegal na ya tangin tip namar kamdan ka bor hani ban le check ha kita ki appos ne kita ki checking gate data ki officer ne kita ki in charge of district repair mala ban tikna te yingi hi kum ka seng ngiwan sikmat ban pensya sai ba adal ban norum ngim don kata ka bor ban check every checking gate ngim kata ka mo but pilayo ilupa hi haswa bangin check ya kata ki trading lene ki libor license ladang sim halang kin yat ban check ngiyo i kirung ultas poka kata thana kata ka jen ladang check pade ya uni duyong tharai ngim tip kan ja ayu ya kata ki sim halang wat ki ripai baro tharai kumba hiyo i ki zentia ki jongi ka pau ki pau da ki egg spanda kita ki modal case spanda ki egg mo dengan ong kawai hi ya sarkar ba ni ru pimpino susno jong izentia itip sya ya jing le ka sarkar te ka jing sya hi ba tinu pinu in charge jong district repair ki de ban sya ka donne am kum kata ga illegal coal transportation te ya ka government college kumba nga kumunoi lam mo spo is ngalayo i sisa ki kun samna ki jongi bor ni la da kran ru bat ka sarkar berin MUA bat kan ke MDA ru ni la da kran te abang ni kran bat ki minister of repair ki ombe bom don kata ga visa ban thau ya kata ga government college spo izentia te ki ju propose ni ru ba ban ya kata ga Jantia Eastern College ban tulong kumka community college te ngi hinale ka Jantia student movement ngim plan ya kata ila kerpat jor ya ka sarkar kene ke dei ka last message ya ka state government ke jongi ke dei ban ai ka rai ka bapaka ya ka izentia kala ne ban niyo ingi kata ka government college lada kamla te ngi kum ki youth ne ki student jog izentia ide ban kerana ke basai imran kam malik school namar kitip syai ba wat ka sarkar kam ajing training ni hagi jing ide wat udiwang ulakang tagi jing ki kimi ki pa ki jongir kim yo su ya pista ban plate school ya kita ki kun ki jongki namar 90% kumanga la OEP ba ki mi ki pa ki jongin ki de batari diwang te ladang yo ya ka government college te ban beting ya ka ban puleru ka kamdan kam ru ini dan takada ba bahabagin sa undung no sibro sirta hagi jinga de batu surong wala sniu da ki live house nang miswa de bat ki minister of repair ngi ju ikndo bat ngi ju paru ya ki kwa chaka department ki joki wacha deputy CM ru mila da pha te hagi jinga de ba gatangi la da pular hiru ya ka sinong huroi bat hengria ya ki tu sinong sto ba la da sarkar kam simphia ya gani te ngi kum ka seng ngi la da pembai hiru hagani ga last general meeting ki jongi in le himangi sekretari jaka angin marmon no mangi ya kutu be asuro